testing karuba. Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Lucano. Babaen ti sonata ni Ayat Kan Biag. Dito'y laang 104.9 XFM. Isupay ang Karubada kami, ada kami. Maneng nga FDD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo. Bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Sound check balong. Medyo bigsa mong basi. Data audio tata medyo nakapoy. Yan. We are on a test broadcast, ladies and gentlemen. And of course, dagiti pagayam yung manong Jun Seriara. Sige to, Jan Mark Pastor. Ren, nati kaanakan nyo, John Mark Pastor. Tayo ito na bigatan. Iti finalan. Ngam nakapoy. Ito yung mic ko balong. Medyo bigsa man. Pati the J Treble. Yan, that's it. Okay. Si Kamad. Ate may ko na yun, may man. Okay na yun sa'yo. Okay, rodyan ta mga road. Iti may isang sonata. Medyo mariga. Kapay mo, di mo makita iba na eh. Ano naka-live Live. daytan? I-refresh mo balong. Mali naman, kaya. Yan ay pagkarabi yung amin na po, Karuba. Arti kami, XFM 104.9, Santiago City. Ito live. So daytan. Yan. Okay, hindi sa Mga word. tayo, share ko nga rin tayo live tayo. We have how many viewers as of this moment? 18,000. 18,000 pala. Anyway, bigatin na po iti final ketatakit testing pala ang maya nga talaga dagiti banbanag no ipadas-padas and kadagiti so amin itumdum nga kita tapong rabiin ay pagarabi tayo amin testing man balong iti may isang sonata nga makaparago tayo Naglabasit ay tarupang kiday mo anaahitan sino katampi na ugadam buok mo anak ulayan pintas nga aglaplakusanan ti dakesnahan nga nilakay mo tin kay sagsaganaan anagkay makibibiyang no iso ti pagragsakam uray pa'y amin ken kaket na yunam sa ulikod pa ekstensyonam angin kumay sardeng mo kuman talakay mo alipliputam taisutin ang aklon kaniyam idi bardang isit kapay lang ay maulawak sawen maulawak sa Mildred jakmeten mataros ang tiktignay mo analimet Mildred kunak no tay kadenden ng asawa ting ka ipatpateg adalang rutken kandi kapay la amarmarnet yes ada ka naman nun ay maulawak sawen maulawak sa Mildred jakmeten mataros ang tiktignay mo analimet Mildred kunak no tay kadenden ng asawa ting ka ipatpateg adalang rutken kandi kapay la amarmarnet si kantay kapaknangan tilad at pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online puro selfie kargan at timeline kasano nga tamit tay pamilyam di pa'y pulos ama pagserbiyan kasta lang ruden niti ubram palang kantis kanto pa'y lang manang ko at dapay oras mo at anangin day tabyan mo maan ano nang isip ko dil mo when no narasay takit kiday mo tinapateng may satlat kay mo tay nangaklong ken kat si bubu papudawem day tapuso day tapintas anapudno papudawem day tapuso day tatpintas ana
apod no. There you go, ladies and gentlemen, our first piece. Ito'y test broadcast me and you are still with Manong Jun together with John Mark. Siyempre, ang kami pumampanaw dito'y lugar mi. Manong tagbubuya kanyata. Nakatayo Ayan. test broadcast. Of course, 28. my wife Juvie is watching. Anak ko na. Nalaing. Ano na? Mabali nag-request apo ti Scooter from Padjak Pride. Pasyara naman apo from Padjak Pride. And hello to Nelly Mariano. Yan, Nora Tovera na yung Bangarabiyo. Karuwa, mabali nag-request kanta. Agsublikan watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Okay, Scooter is highly requested. Nga ro, dahil naman testing tanga may sabi nga sonata. Okay, Scooter. Okay, kada kita tumdong kapag give us feedback please on how do we sound on air. Na duma-duma a motor ti mabalin mo aluganan. Adda darumo, adda tarangad, adda batit, adda damulag, adda nabuntog, adda napartak, adda ken ka namang pairiyag. An-anwen ti TMX nukog tarang ay kumugtarnag Nurausar pabara empay samtu masakayan An-anwen tay dakal abig bag matangan kan ngagkay kayang kaslama sepak pay taselang Sumalta kan dito'y bagig, Scooter lang ta nagbasit, lalaingen tiyag kapet, idanon katingkat langit. Mapnek kalakit nga agsakay, tanu maflat, ay ket bumbak, payuray scooter, nagsilengken nagtibay. Scooter, uray ka lang, agtigat-tigar, uray bating, ay anyan anak tagkar, pintan nagpatiwar-war. Scooter, uray ka lang, agtigat-tigar, uray bating, ay anyan anak tagkar, pintan nagpatiwar-war. Uray ka tagayam niya phantom to niya. Kasi hindi naman tayo na. Tapos kanit, di PM niya mixer ay Bayat ka na. An-anwen ti TMX nukog taram ay kumugtarnag Nurausar pabara empay samtu masakayan An-anwen tay dakal abig bag matangan kan ngagkay kayang kaslama sepak pay taselang Lang ta nagpasit lalaingem awan po ka kumutan oray ka lang ang tigit-tigir oray ba't napo ko okay okay that's the part of the test inatay mo kasi yung kanbalong yung phantom Ay, kasi sino ka? ayan eto hindi niya kailangan ng phantom but you need yours Hindi ba ganyan din yun? no this is medyo pinakibiyangan dahil phantom na niya ngay tatadi na po ko katata Ay, wala yan. Kapig sa launa yan. Hello. Nakasok mo launa yan, sir. Ayan. Check. Hello. Kapig sa launa yan. Ato yan. hindi kapsutan da timik mo kasi Ayan. lang diyan Hello. Ayan, po. Kamusta po ti reception tayo ako, technician. okay. Nalinaw mo lang, di panagkanggan siya mitag, panag
Sasaumay. Okay, siya mati apan ag monitor ha. Sige, exo kalatatan. Ladies and gentlemen, we would like to give way to John Mark Pastor at i-shock tag monitor iti DJ Roar. Radyo? Yeah. Ako na nga ron and tayo. This is Ilocano test broadcast. So Baka makapiright kami no Tagalog no English, di ba? Oo, dagi di areglo ka ang makapiright di siyempre. Anati kay Might pega mo dati kapeta, no? Apo mo. Makunang Santon Plus na jay kita herbal coffee da po maramanak mo langinan na po ta kita. Kasi Test this one. Satoy. Kagitan na? Oo. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni ilokanan nga amamuki di panawin ayawanin day narumpi ano umisen mapagbingi at ay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ay awanin tingkam isala kababaketen kadititenga nagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanin tima isala intaraida ananusan minti babaket tanu bumalse ay napiket. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot paggaakda awanen ni ilokana nga amamuki di yun unana aywan day di narumpi ano at ay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ayawanen din kami sala tababaketen tadito'y tenga nagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intaraida ananusan minti babaket tanu bumalsay ay napiket ayawanen din kami sala ababaketen tadititenga nagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intaraida ananusan minti babaket tanu bumalse ay napiket. There you have it, ladies and gentlemen. May kamano nga sunata nga testing tadetan and I don't see any difficulties. So nga mabalintang talaga nga busatan na nito no bigat iting intay panagapayag manen 12 o'clock to 3 p.m. po dito lang po 104.9 XFM exciting Supay lagi dai ulitin ta ulitin ta dito adda kami manan dito 104.9 XFM exciting Supay medyo nasayat pa dito supay dito lang po 104.9 exciting Supay Ayan, kita launay ka nga pasakalitan doon. Okay nga Rod, ititante mo din nga sonata ta makabuy-buya ay ako. nabilang When, just a test broadcast up na mo ta tigukwenta ng bigat. ngon ngam sa bala mo technician ng bigat Sa bali mo ng bigat. Mabali nga sa day off na ni sir na Day off mo. Sumbre ng bigat ito for the sake of the new test broadcast. Okay. Okay nga Rod, tawagan ni sir nga Chris ayo ibagata kini Sir Chris. Sir. Ate man may isang native dance balong. sa pay mo dadudog buyan na 41 bass
Alright. Intaku ut ikan kanta usa titipoyon takon ni kalingga manlalaok kun udon na binungon un kananda manggok-gok tas silabong man inap tas si agudong pukul kurat kanda udom yasinia asitan udon Wayo, wayo, wayo wayo umali kayo, umalik kayo tamangan tako, hey si binungor Nakayo katamtungan, ito yung 104.9 XFM Exciting! subay Ayan, ayan, nakaprak-practice na talaga. sumansanupsop ta si Tiana si agudong na ega man isiw-isiw ta si sayang sang na sinsili unlaok na mayat tuon utun tako nakarkaro no awat tan baryo tasin pitpidong on minapanta kan adu din vitamina na Wayo, wayo, wayo wayo umali kayo, umalik kayo tamangan tako, hey si binungor wayo, wayo, wayo wayo umali Narinig ko yan. kayo, Umalik kayo tamangan tako, hey si binungor Nako na. Jadi technician Enan Wayo, wayo, wayo wayo umali kayo, umalik kayo tamangan tako, Red. Hey si binungor So there goes, you have it, ladies and gentlemen, our test broadcast nga medyo na-interrupt dito yung internet. And we will be back for our pilot episode tomorrow. So please, antabayan na niyo po. Dagiti pagayam nyo, the 4 Decado with yours truly, Manong Jun Sariala. So get with, John Mark Pastor syempre, dito lang 104.9 XFM Exciting! Subay Yeah. Yeah. That's just for fun. I'm not one to stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying.